السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنيال يا مروين وهامانتا كسو ورما يا مقالة بربرة سومالي لان. waxaan ka joogaa hotelka la yiraahdo Mansour caadi askariga markaa waraa soo batay soo bata markaa soo badateen kharash ugu baxo inaa idin waramo waan fahmino ha xeeba ag jooga ma sha Allah waxa way qorraxda waa aad u qurux badan tahay hawada maanta waa 93 degrees yaalka xafada xagga ku dabaalnayo badda wataas wallahi bilaa idinkana qabow inaca ku jirtay fahmino ilaahay idin maqan ودنكين لماذا ودنكين جوجا فاهمينو حتى كتب أنا هرجيسي ببروا بدقنا هاي وأنت كي ما فهمتين مقدسي حقنا ودقنا لابدو أنا فاهم الشكل فاهمينو هرجيسي ببرئي ورت الشيخ إيو لاس محوها لاس ماشي محيط نيو ورا هذا مالك استو الصومالي كم إذا ودقنا هاي وأكتر سنة هاي مالك استو الصومالي كم إذا مقدسي إيري ذا سباي بكل أبوه كلي أيضا وأكتر سنة تاجنا هاي أنا أفهم بشكل ما هو سلام يا رب قوي صاحبي سيد كلك يلابت يقصد دوي هرجيسة ما بإذن لو بكرهه أنا إذن بابيو ومن دي كل إذن كليم وقي أبل كده بكرهه صاحبك الجامع ناز وكوكو شانل رينا إسماعيل نواد نسرين صاحبك نمعندك صاحبك ديك كله صاحبك قدر ديره صاحبك علمي سر علمي صاحبك إبراهيم everybody هرجيسة يقصد دوي thank you very much هرجيسة وحد دقن دد قبعة وحد دقن دد more hospitality له لما أنتوا إحنا نيلا هلا صوب بقضو هلا إماد ودنك نود باك جرتو and for the last 3 days وحن جوجي هرجيسة جوجي and وحن هل كان كسلام يا أو كل صاحبك DJ زبير the one and only DJ زبير أد بنكو سلام يا صاحب thanks for giving me a shout out they show me love أد دد waxa igu xirmay aan caadi ahayn korna ha tagin hoosna tagin dhaxdii igu haya meesha maartay graffiti amal diyaaradda right there oo salaamaya Nasrin Saeed oo salaamaya Zaak Nur oo salaamaya Ayaan Yonis oo salaamaya Masri Badal oo salaamaya Abdul Aziz free happy Khalif aniga wax lagu qabsanay meesha ma jirto waxay ku leeyahay happy Khalif oo Hargeysa maxaa ka doontay oo lagu xiraaya aniga صح uma leesan ma أنا هذا وحنا فهميه دتك ورحمة الشركة بدن نبكي نروح كواد كواس عمل وايبو وإذا قبلنا وإذا حرينا دتك نبكي وضع ملك استوصمالي كم يدل كحرة نعلى الله شيء ديجي نكوي عليه فريها بخليفة كلين أنا يعني حر وضع كنا يمانه لو قدام بدلنا والله أري أنا قلت كده واحد والسلام يا ماشي عملوا سكحر ما صاحب يالو بوق الجوجي قارع حسوق رهيب خليف عركة فيرن عركة ده فيرن يعني حري ونيو بنتان يبلا هذا الشيء كسان جوجي Hargeisa is a great place, it's a great people, great food, great sights. Nothing waxan ma jiraan. Halla jeclaado, xumaanta halla joojiyo, qalbigiina halla furo, wanaaga halla faafiyo, xumaantan iyo negative-ka. When are we gonna go on and live peacefully together? Okay? These people are role models to us. At least we have to learn something from them. Is xaqirida, is nacaybka, معناها سجلين تحرك يقريجا والله ولا في عنيها أنا هدي أيوة خص برجيس all the way نحن ماذا ماشي ماذا okay I'm Somali I'm part of here okay we belong together وأسلنا هاي at least that is what I think and that's as far as my personal viewpoint is concerned about مقدسي هرجيس وحسكو كده حيان والله بالله تلا مالي these are my people and the other people over there are my people if you think السي عافمات وكجرو مسكح ذا عافمات أي قبطو والله وحيالها قاركود ماذا كهلين من سوقرين رجع قاركود وحكوا سوقرين فيسبوك هبي خليف والحري ورهدي اللي يحرم حاجة فايدة أي شيء few clicks few dollars shame on you ماشي عمل سكحرة معها ماشي عمل عقابة معها ما قرتين وعمل hospitality له وعمل دواعات في عن قلبي في عن أي دقيقين some of the people who are happy how much did they to actually talk good about nobody paid me nobody can pay me I'm not for sale I'm not a sellout. I came here on my own will and I'm loving it. The people are loving me and I'm loving them back and I'm enjoying the time of my life.
The best thing for you guys to do, I'm talking about negative-minded people, narrow-minded people. Narrow-minded people. To you, please grow the fuck up. If you have nothing good to say, please shut up. As a matter of fact, there is hadith من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Meaning, please, those who believe in Allah and the day of Akhirah, okay? But من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. Please say something good. I'm iska be quiet. حمان مجرتو ولا ليالو نعيبك حق درذا هذا الكحن. Your negativity will not make you a man with quality. It will not make you a man of purpose in life. What's your purpose of life? I come over here to contribute something. I may not tell you my story because you're not in my shoes. The best thing I could tell you is please grow up. And most of you need to come over here and see the development because over here. This is a role model people. We need to come here and learn something from them, for God's sake. There's something although ego, E-G-O, E-G-O. That's called ego. Ego is waxa naga celiyo qof aan jecelnahay xataa inaan dhahno I love you, I miss you, I like you. I'm appreciative inaan noqono. Okay, we have to learn something. We have to travel. We have to travel outside of your comfort zone. So you will know what life is. You understand? You will know what life is. Life out of your comfort zone. Qof gurigiisa ku dhex nool oo weligiis magaaladiisa aan ka bixin ayaa wuxuu rabaa adigoo open minded inuu wax kaaga sheekeeyo. How would you tell me anything? We're not even the same shit. All right? I'm not upset. I'm not angry. I'm not disappointed. But sometimes I'm pissed at some of wicked-minded people. Free Happy Khalif my ass. I'm free as a bird. I'm free as an eagle. What you talking about, man? I'm chilling in Berbera right now. Matter of fact, I'm gonna show you the beach. Show me. Hold on. Right there. Right there. Later on, I'll be able to take you from this beautiful hotel, Mansour, to all the way over here. I will make sure on a snap. So go to my snap and watch. Go to my Facebook. Watch it and enjoy. For those of you who appreciate my reporting, okay, yimid dhulkan and Somaliland, Berbera, Hargeisa, watch and learn. Stop the ego, watch and learn. That's it, that's all you gotta do. Okay, after this I'm going to Mogadishu. Okay, nobody will say anything about it. I'm from Mogadishu, I'm not a criminal. I have nothing against Mogadishu, it's my city. I have nothing against Berbera, it's my city. I have nothing against Hargeisa, it's my city. So I don't know why some of you are hating on me and selling me Free Happy Khalif. For what did I do, man? Tell me what did I do? Anyway, make a long story short, I'm chilling, I'm having a great time. And Saaka waxaan soo marnay Las Gil